Ka Voice of the People Party mentagasngi ka Arhunio-trik banay Nailor Arjar Sao, kalawan sa GHADC ban penlong ya ka sit-in demonstration kabajay-jay, ne ka peaceful protest ban penbor ya ka council, ban pej bat ban siu ya ka tulop sa ginongtray ka ka council. Henry kabasngawsi kalong ba nakaliang kibor kiba penyay ya ka council, kimshim la ailat setiay kinong yalam, banrung supo pelaw ka council, bat kihap ban syong syabar ka giat jong ka council. Nakaliang ka Voice of the People Party kaong yakinong tray council ba kinlong kibayasya bat ki namar ya kagiat lakhang himaki bat umday maki kibakang ya kanigagit bat kin sa syong tat hado bakapor kabakibo katana do kaspaw jemen step hado kasan baje janmet Ani kini ki yang Voice of the People Party halor ganongin kini sa pendung klub yang ki kam ginong kre ya chawi de pha kini ki untuk yu khanga khang ga ai thành discussion ti dau Aku tak ibu sia di sport. Dekat di kami nak kerja, hamsan ibu sia. Emlang kerja lang suwi, jadi tok kedau pak, ye jadi betai yopi. Jadi kerja lang jadi sok tilang yopi, uman go jadi yopi gue jok. Jadi ki man go jadi gue jai, dah gue iu congkelen mengori hari hapok kampus. Dari kamera organisasi sekretari yang gue setir, ti beli dau. Wah kebor yang di council ini kebor ke ain memang sak yup sia per kamu dah kaki ringgit ilau ye ni market kat hadu ukut di kebor bagi lekoi nadu sepau je hadu sarlu je de wah ye di kelang di yompi kami staff QM ini nadu ki officer hadu ki grade 4 level jadi to kedawa kedawasan nei bentar ke jimit ke jimbiang di yompi wah di juga sem sakam jo ye ke lai bai yung ke council Europe ubi Blessbon. Ini penlong gini ke sit-in demonstration nabenta ka jinggo patio ke tulop yung gini ng pray bedon ni JCDC. Misyo pula kendiat ang gawe hiba ada kita pengin song stay support stay. Ni kamsa ini bansong support na katadaw ha bansong gini ke yung tip na kaay kadaw yung tip balay ki siya ini bandung support. Nama nagdalong kong taro kamay lay yung namar kaday ka peaceful demonstration kabay ang isyong sini ang kong tahi yung ka sit-in demonstration yung ni tansang na wanta kublay sibor.